Господине Бабич, обично тренерите не сакаат да се навратат на последниот надпревар, без разлика дали е позитивен или негативен, но овој пат, со оглед на тоа што играме против истиот противник, скоро сум сигурен дека разговаравте за надпреварот во Словенија и успеавте ли комплетно да ги избришете негативностите и да создадете добра клима пред надпреварот во вторник? Ono što je meni važno kao treneru, mi smo napravili dobru analizu utakmice, vratili smo dobar mentalitet, pobjednički mentalitet. Vjerujem da je odlična ova situacija za cijeli tim, za cijeli klub. Vjerujem da je stres potreban i da je on neophodan i da će biti jedan izvrstan test za mene kao trenere, za cijelu momčad, da vidimo da li mi u principu možemo igrati protiv stresa i protiv pritiska kojega imamo, naravno, jer želimo pobijediti utakmicu. Tako da u svakom slučaju ja vjerujem da ovo je odlična pozicija za sve nas u pravo vrijeme i duboko vjerujem ovaj tim da će on pokazati svoje potencijale koje ima, jer to u Sloveniji definitivno nismo pokazali. Naravno da postoje neki i razlozi zašto se to desilo, međutim tu nema potrebe da se vraćamo. Nama je ova utakmica bitna, imamo stres, imamo pritisak, on je potreban i ja mu se radujem. Гледам дека има добра работна атмосфера, дека има хемија во тимот. Дури и на првиот надпревар не видовме некој посебно изненадување од составот на Тримот Требње, но преголеми беа проблемите со кои што Еврофан Перистре се соочи, премногу промашени зицери, премногу технички грешки, премалку интервенции на голманите. Зошто се случи тоа кога сите очекуваа дека нивото на квалитативен ракомет ќе се зголеми од едно полувреме на две, екипата да се блокира со еден збор? Pa to je izvrsno pitanje sa vaše strane i za mene kao trenera. Naravno da je to moja odgovornost i da ja moram poraditi prije svega na jednoj psihološkoj pripremi u timu, da možemo igrati cijelu utakmicu na jednoj visokoj razini i naravno da je bilo evidentno da smo bili podređeni pritiskom jer smo imali izvrsno izrađene akcije koje nismo obranili, imali smo koje nismo dali golove, imali smo dobre situacije i obrani koje nismo obranili, koje su bili neki hendikepi, protivnik je dao golove. Dakle, mi smo bili u jednom stalnom kontraritmu, međutim, to se u sportu događa. Mislim da je ono što je najbitnije da mi imamo kvalitet i ako se dobro trenira, ako je tim zajedno, ta kvaliteta će se sigurno ispoljiti. Naravno da trebamo biti strpljivi i vjerovati u to što radim ja kao trener i da vjerujem u svoje igrače, ja im vjerujem. I rekao sam, strahovito se radujem ovoj utakmici, bez obzira što možda dolazi u jednu situaciju koja nama nije baš najbolja, ali upravo iz problema se rađaju mogućnosti. I ja duboko sam uvjeren u to da problemi daju mogućnosti i da ćemo mi pokazati sigurno bar jedan dio naše kvalitete. Ja ću kao trener malo promijeniti strategiju i vjerujem da će to sve na kraju uroditi plodom.